Excellency, hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Ni na turangan na ililiw ni Matay Komandan Matay Balu, Major General Rokalon Wai, iti ko na Honorary Colonel Brigadier Kursinga, iti ko na turangan na liliw ni Land Force, bakin na pitara-tarawi ni Pilu Teki Baibalu, tamay songkon roti ko na matakabi na kanikuha. Tomanda uwa binibina ko po na kulo, nabuo ni Bubale, el sarabir na buwang mo, natong na kena may marong tagitu na singa bimbi bangko. Kulong katatokan ni may maluwi kami ni nabuning gravitami. Au tubo kay nanomaleso na doning lagi tandulis nga mengo. Itu bu muli sarabay na puno ko itamero balatangan ipertanya. Kaman kitu surit sir nando na kem ni Mativalui na puno pawele si Chapslo. Kahit kung bagaykan wana regiment King's Rifles. Na regiment ko ruang nang itu ke sini ruang bisa patah nang itu ke do ikan do kanal Sukuru ngoni nanti kapaka kino na makumbui Captain Stan Brown o Commander Stan Brown o kanal Stan Brown talaga. Doto ko na resume ka ngoni naitasiri will make you best ya au sa din be kan kaindu ya to kya may na nonda walisilis o matalitu ka napos ni bisurit ya tau yung lisinga babu lulu besar wali biang patoko. Welcome back. Welcome back to your regiment. Eu siya tunikila ni asasyangan nindo na matay boliliwi di na tinikadiwa. Tinikabitu. Metel ni boliliwi kibururan. Ernano na pakasosolo nga pakatotoliki. Ati ko bubir na kanta na paso. Kung baka na kena iwolo tutung sa tubo. Kaalip sa rin da turang araso limbule niya. Doon ka may nakadinibol. Reliw na turang. May muri na lelo no. Artu ule tulo na bitedini may nakoro na tukang ko. Ratucho da kombau ratucho ni so membu lortu gortu kimi kilatungan ratu libol ne bolli meteni bolli kitu sini kila ratu lo kota bangur tu libor rute kimi Britania beren regeli boy te bini bolu ibaransi ratu mbiri na buli boy bolu ko mati bol. Eu wabinibina ka bukali po na sokon ni kuwa. Eu ke na buwale tutong mo kalungatan na gravitabi may tukin ako may pango na kaya na wai duritu na maruta ginindo ya da bando na singalang-ilang ino ng bula.
donate posa in the Watongo, there's no bad army in the world. There's only bad leadership. Ni ore na rong na itu wa ni biblioteke na mate volo le burubura. E va ke tunga. Hitler, Saddam, Gaddafi. Mate volo tunga. Biblioteke nga. Rani pabebea. Rani lombika. Rautalanga ni pakatabu e siama ni pingarapi raramba ko keleki na mativalu ke rumai talo to batana tura prime se na vidana sing sauti o warong ta to vera. You are amplifying great leadership by delegating powers that are within you to your fellow cabinet ministers. That's true leadership. Inday kemudian lain matiwal untuk tu komanda tongo au tukun na no usa na bai tukun tale kuah kirtu na toke asana tu do sartungan elok kemudian turana meram totok ni sa ndi tongo kwa ndi nanda bitokoni inare de kitu undam peke de sartungan ano mai na bono ni bingarabi mai ra tipo sote na kerebi usut itu na turun komanda nangai bakata baro kembali batiki prime minister na songori musa pangalal resindra ni kira utiko batati ko ndona banua kena turun prime minister musa pangalal nga merengai ngalal turun komanda kena prime minister ena nomuni ngarabi sena nonta karabi na suka main matai sing di kuah palang ngilingi anak kalau kena tu matan tulele ya mati balu kemudian lawan vera rasa pakati ngani sarampalean andona tu kabo itamer satu wani tu le indenge sarato andona kena isu bo itamer hakime mai dimbi wali tungakina na wakamuni dolokan interretirna nonda Rementanganan ribut itu ina embassy mai pertani ralion matebol kita ngai ni viti so que me ambi matebol viverse ne vikayado ale oti sara tu sar mekya sara bawa itu ralion ni matebol pertani na non tamaram kasar litom mana tu na vengarapi Gona abi baru tengah apa itu rendi nak yang mata galu. Turang tuniau sambale. Dei koko non revilu tak. I revitira ira na turang ara pakaru tek menak yang bedak. Go sa hati kutalan dona windin dinati rau tambak kinatan rau na komanda turang komanda. Kena turang na chairman ni musili wo turang berlitumbir telah mendeka orang nonda turang gondo na rei sa rei ausa sini merali rongon takai se era mbutu kaini na bono mbutu kina ngaso puro se da se merali wo wuli kina na wale ni vakarorong na disiplin nga sabot ka kuel nga siya elite ko na lo menimpa sila ko turang ni kimbisek sa pakat kimbisek na lo menimpa turara ni politik na palimenti dui waka unono mua
Ren ang dua bata. Hindi ririwisin mo kami relitong berita lamang na balik-alik. Sinatawa na parong. Kung isa ka na daw kino kamuninaturangan na maraman ni satu. E nabi baru ta kino na matay balo. E umumay bulida. Ako siya malangay ni bulida, ubabuli dia usar mendanga mau bakarong. Atu nga nangaw ni kana nangaw ni si rumay, sintutungaw si rumay. Kung talento na matanggali po karaw, kakuni po gali po ka, napunuan ni Bibaro, tagituto ka ba ako? Ito rin kumada. Pinawali po na ang karabita-biti ko. Pinawali po na namin na kurang na maraming dali ni Matay Balo. Ang rasusuni, non rapabuliti. So, sangka kita vital talangango, elewana tani itu vital tala. Sangka itu kena barong. So, yang basulau mai na mati balu ni pertania. Sangka itu ni bira ni lift elemen David ni libuli tanah barong. So non rambure na marama ni uting amay no na maru tagin to na kabi na ngunu. Sa so talibir non do turang sa lekuni tu non rambure na marama. Sa kunanga sa kun saranga bi ram salis talibiti. Sing telingai wawa si me pati tigi na kene to se. Sa ngol sa talam tangai biti lebuli talam na borro. Lewir rasin la rumah na nabi baru tagin matibal. Waktu tunggu sare kya, mai kya ngai ketal. Ya, ni kuah, ke na bubale, tu tonggo sangku, na rendini. Itu biar apa binang awal bikin ni. Na awal pun apa sota. Na awal pun ang gravitabi. Na awal pun apa sota na kanapada, mode pada. Autukuna ni isuta kana itu kini punua randau tiu kina na yan rai na lomani bai. Saka itu kuna vio nona fo mai DC ke. Kan ko bola kasar ko. Aro tiru tu bo bina tu. Correr sotia. Yo, santi. Suci madanga mekanatiko. Suci talanga me mode bina. Sinro ni tu waga tu mongai bukan ni buah. Arani tongan uniform tongan arani elio tol. Eu bina katolanga mo buka bina ka be kemani turang komanda. Brigadier Apuki Kursinga, ina komanda ni Navy Chief of Staff. Dan Force Commander na wale ikemoni na turang na maram len matibal ni tigo na matang ni kuah go non da vale wo na ni to kemilong bagsa tinga mateni una da tigo na batun lo abo en sa to kemilong mo na maruli patungo no mni vale wali buno go. Ano doon ang una isobi kami na lakota kami ke bitoman ito ko na pingkaran. Prorobola timbing ko na singsudu kaya nato sinambaki. Ang sapo ay nunibina ito. Ano turang na komanda kaya nabubale. Ikemuni kede nalingan ni pingkaran pinito mo kaya nanumuni indoy bubale. Inando na ngaw na maru tagawikan ako. Kanang tu talang ngau nani baka paro bina kana bukunya ambak satu matanda ko. Diti ko main dua nganu ko bos mundo leke na tutok ni nomni ado me bolele bona mataka ni kuah. Sa pakain kilip. Kimami wa malamala kani kimami ya sa kamay na matakalan dai. Di burong saka. Matalaw sa kabi kimami na kimni ray na matakalan dai. Jeremiah 29:11 says,
I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. On behalf of the Commander RFMF, men and women of the RFMF, I would like to take this opportunity time to wish you well on your special day. First of all, we must acknowledge the blessings of the Lord to you and your families. We acknowledge that your path to the post of presidency has not been a straight path. It has been a difficult path, but we acknowledge that God has been with you all throughout your life. As with the Padre's sermon this morning, we thank you for your service, your long service for Fiji, for the Vanua. We thank you in particular for yesterday, for the speech. We acknowledge your word of encouragement for the members of the RFMF. We wish you the very best on your birthday and on your family, and we pray to the good Lord to continue to bless you and guide you and give you wisdom as you lead this nation of ours. With those words, we wish you the very best in your future, and we would like to propose the toast to His Excellency for his special day today.